Amazina ganje nubanyeta Reverend Nicolas Tuyahabwe ryo mu wahure wo bwisabwa kisaza sabadikono bwa humura bureberezo bwa Rwenzori neshangwa cegerwa district mukashesha kana simarahanga munonga bwumugisha muhango bunayebwa okugamba n'abantu abarukundeba a TV West inda kusimarahanga munonga bwo kutuyumsatu n'umusyo bw'amagara kandi nebindi byone byakutukora mu rugendo rw'enseje mugasheshaka nanyenda gambo y'ikigambo kiriyo muri Yeremiya eshuri 17 amwe no mushororongo ogwa mushanju na n'ugwa munana nyenda gamba kigambo cyo kwirwa okwirwa umuntu ruhanga ko ari kumuhira yakore ibintu bye bigendo misho akimuhira yako atandika business yegenda je yaba nashomesa abana ruhanga yamuhira abana bene bashoma kandi nabaheza kwari kumuhira ruhanga natunga nabaje ushangiye ibintu byona birije aho kwa ruhanga kamuhira ruhanga kwari kwira nogereka nungi noshubira umukazi numugera abantu muzara abana numukwatanisa nushanga muri je konka abandi kuba rukwirwa bateka mu namana gabo naruno bwenge bwabo konka ruhanga nabo kwirire mwene kigambe iki kiriyo mu Yeremiya 17 umushororongo gwa mushanjo no gwa manana nahagera hati ngo kwesiga mukama kandi wo mukama bamasikoge ahirirwe aha kubari inkomuti ogubyirwe aharwaje rw'amizi ogurukusimbe mizi yagwo hihi no mugera tigutina mushana gwe cyanda kureka amababe gagwo gagumana gabenjeya no mwaka gwo mushana mwinji tugemereza mutima aha kuba tugoreka kwera bijuma mukama simwe urukwesiga mukama nabahirirwe abandi binabo urukwesiga nushanga bine barhanga babo abandi bina bafumu babo ikikumutera yirukanga zo mbafumu abandi nibesiga bazire babo abandi nibesiga abashija babo abandi bina abantu babo kubasponsoringa ukashanga babakora buri kimwe nibo kushanga bari obwesije bwabo konka Yeremiya ajya ngo umuntu urukwesiga mukama kandi mukama kagaruka kaba masikoge ogwahirirwe ntabwo cyo abarukwesiga mukama mwakubena umwetera no mungaro ahabo kubiwe muri abahirwa tine ruhango nijoro hanga barhanga wihari tayenda ukumuharka yagira mushorongo gwa munana ngo ahabukubo muntu ninko muti ogubyirwa harbaje rw'amizi ogurukusimbe mizi yabwo hihi no mugera ogo muti kuko bagusimbere hihi ne mugera tiguruku umushana tuguruku gukanga nugumana ugunywa hamizi go mugera nugumana ugunywa hamizi no harko umushana ko guruheberebi omutogo tuguka basa kukoma no mushana kogu nushanga gwagumana ugwana bijuma byagwo umuntu rukwesiga mukama no bari kugira bizubu yaferwa ko muntu we yarwaza uboro bwamutera tokamucenga ahabo kuba ibintu bye naba nabigambera ruhanga nabwo cyo abantu barahanga barukundeba umukashesheka hati nimba higa ngo orababira yine ruhango nijo warkwesiga ubabera biyayi n'umuntu warkwesiga nateka ngo naza kumuyamba apana elizo bagenda kubagambira ngo amasiko gona mugateka har ruhanga nuwo muntu oworkwesiga akakorera byembabazi akakwiho mwidara akakuteko murindi akakurwanira rentaro zenseje ahabo kuba n'uruhanga nagumara ruhanga omukasheshe no mwabaziyo okuyabirari na hato nukwari kandi ukwargumana ibiro byona nabwo cyabari kumwesiga mwesigire kimwe abatakumwesiga nimwe mwesige ahabo kuba mwe masiko geito mukama bahereza umugisha reka tushabe mukama ruhanga ushoboza ubwona twakusima munonga mukashesha kabwo umugisha muhango gwatwa waturebanisa watuhereza no mugisha wandeta TV West kugamba n'abantu bawe mwene bigambe binagamo byinegeza hagati y'imitima yabo bibase kubanira ibyane by'imico mirungi rero gumeno himse bwo butosha gumanite twena n'ibiro byona nitwe tuzagumaniwe Yesu Kristo mukama wetu kandi no mugisha gwaranga ushobozi bwona tateitwe omwana umuyerukwera ngo baharimwe abarukundeba ngo bamakagani ngo bahabana ngo bamatungo n'emirimo y'imukora ngo ba business zanyu abarwire ngo bakize batine manu ngo bahamani icogo guyimusiye ngo batungure kutakabargaho okorga hati no kusiye biro byona amina.